Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka National People's Party Farmers Front State Unit hakalaitrik menta ubanai kalapelong ya kajingelang kabaningkong haka Maukenro constituency haka ying dorbar shnong mau sam. Haka ni kajingelang layo ruban pentip eki kerteng jong kinongkit kam jong ka NPP Farmers Front jong ka Maukenro block haka ni kasngi ladan langru uba bante dor lingdo UMLA jong kathan uba Himalaya M Shangplyang Chairman Jaga Farmers Front bat kinongkit kam jong ki district nalor kinongkit kam jong ki block ki baha papo ka East Khasi Hills district haba ai jingkren kinong yalam ka NPP Farmers Front kentop uba HM Shangplyang bat usketri uba Engine Star Kurkalang bat UMLA ka Maukenro uba Bante Dor kilaithu uba kani kadawais bo namar balabun kinong Maukenro hi kilayo license retailer ban supply hakithan block Maukenro hi baro bat kinsapan poi shikipat ba kibakwa yakini kidawais bo habapan pau pat halor ka scheme CM Asha kabadai kerpang na kabenta kinong rep sensar habahiar kador hayo na kalyang chairman ka Farmers Front uba HM Shangplyang ulayathu baha kajing yalang hakan di kasni kinong rep kilaut baka jingshim jong ka sorkar tang praspa kilo sensar kampat biang satya namar kidan daki 1000 kilo ki balaha bandu uba Bante Dor ula pentip bana kalyang ka parti ringkat kajing itre lang bat kinong rep na kathan Maukenro kinsay kendu biang ban pensngo pat ikijing ba kinong rep na kathan ki kendu hadu banda poi hakishkor jong mentri rangba hakani ka juhi kasi ka Farmers Front kalapens kemru ikinong kit kam jong ka district na kabenta ki district jong ka Rilum Khasi ringkat kajing batha pat bakin thaw ya ka committee haki block ki bandan haman laki constituency khnang bakin la ban pet pat ya kijing jong kinong rep pamatasi hang ning iwan takmot pen scam ya kakam deh kemandang ila jet ya kinong kitkam di baharkin ilong untuk presiden de ngakwa ba inlum no ya kata ka meeting marmar khnang ban yo ya kita ki jing ban sangap ke jing jong iba jing jong ikom jing jong tei baro de hakata ka jing na ka proceeding ya kita ki problem ki jing jong ki baro sobha iba harkin pada insawan submit iba agent hadin kata ngin say syong na ba iba paidang ngin say syong ba iba pai ngin say penbei dal kadai banra hakano no level ru ngin sarlet ngin sa penbei hikam mah tendring sokuman ba nakalyang ka NPP kay ijnga ya kani bat don kam ban chna ya kani ka Farmers Front banyakit ya ba kam sudai betang ka political party hakasan partai handrai kani kadi ka kamyap kamyam jong kinong rap bat kani ka jing ijngai jong kinong elam kanlong ka jing mentoy ka jong i lada nyetre lang ringkat na benta kapit kabiang namar nga represent ya kinong rap hendai po pra persen ngan ongno sini gidi kinong rap tingi suthu i ka jing kinong rap kabidai bo sunsar wedai bo kubi wedai bo pan wedai bo sosap bobun kabidai bo karap karyang tiba kumno bagin pelai yung nusunsan na kajing kabangi iba ka district council lingba ka forest department ki krong tax tiday na takadaw ngi palait ban tulong no yung marep ba pi kum ginong rep pinsayo jung mentoy kaday siya bat hatakapor marsen pelong marep yung sensar ka kiyo kador sensar bat kayat kata kajing ya keren serum seneng yung isya bala kiyo dor don bohong le uba sang pliang don bohong le apa ya tu por mo sani itu tahu itu ha henry kai ke bongsan kadai kabangi le kamdai na kabenta jonga lane jong no simet kadai na kabenta ipat nong rep ke jongi henry ngi so kaman henry jaring khat marakini kis nampat wara jar arpulai usensar uhap syakador lai po so podungka udon ton number 1 udon ton number 2 layo ngolut kita ki bro Henry ngakan mau ba mars ni gini kay bro kibon kinong rep kibawan banut bani keren sipangan gijinge ba nga ngalalum ya gawi gajelang hangtay hapo kayeng dorbar thang sning bat kinong rep sensar kilayawan keleng bat katukan ni utus sodar jong kasinong rang plang ru sinudon kung tur layawan lang bat ngadaya lambi kinong rep sensar khmat jong uchi minister bangan ongin le yei nakabenda kajinge jong kinong rep sensar bat ya kata umday bang suang nakaliang jong chief minister po ki meeting ki bang yadon lang ki MLA yadon lang jong
ba syang peliang idon lang kiri orang ba bayakani ke CM Ashore lawan ra lingba ke jing ai buj jong ba ban tilor tang ba ngahlamong pat bay kodor sensar bagandai tang san pusan neka kumbangi jue ai jing mut balada ka sorga ka thit kan thit hadin ba ka jing yap dor hapo kayo kami hapsu mut ka akhir palat mut bu da ka dor ka di bandor ka dor ka bangin thit dei na ta ka daw kani menta ka yat kumni kumbangi i menta ka wei ka seng siya kani ka than ka jongi ka bangi ong ka mau pentamai multi purpose cooperative society ka thit sensar de ki spa ton menta ka paniat na siya ni tang ba ka sulong no tang ka wei kalong ba tu ka dor san pusan ka kampat im ten rei kai ka basong tonat ka long ba ngi haban ra ya ni kubor bangi ni keren jing ajung mut jong iba sang peliang mentan ru ngasno ba ngi haban ni keren ling ba kani ka front ka bangi la thau mentan ni bat ka is ka sili bangin perkhat bangin ajung mut batang san pusan ka imat kinong rep kimpat im andai ka badom kam kalong bangi ni trei lang ringkat ban perkhat bakum nu ban weng ye ka jing ye jing nong rep namar nganong i pitang ka wei kum ka jing trei kam jonga hakani ka konstituensi ka bae lakat tapus nam ngilai ilut ngila tiplut ya kejing ya jong nong rap namar umdai besu keren ngilai sna na du lingkha uni nong rap opo thanrai ukwa do kubi sumbayu umai ko na usi minute na ha latiplut ha so sa ukwa do company yu latiplut bat urap kan nunur latiplut ha uni nong thang sning urap kom no latiplut de hendrai ngani tu pitang ka wei ka bahaki ni kisngi ngang de pisang hapo ka office jongka kong amperi minister in charge buram but ki officer by director jongka agriculture ngi keren chpang ni kijing e kabedei bat sbo shoban yo biang ye katuka bat pelaj ni ka installment ke pemerintah nga iba kumbang ye keren lang mana kiri orang ba sakamat nga iba kini ki officer ki jongi ki basyong hapo office kim so thu i kijing e jong nongrap nomor kidan hapo ka kamera sign file kim sutu kajing kwa ajong ki kalong bai balai bangin dei ban penduna bai ya kani ka dawai sbo namar ka notification ka ba penmi haus nam arajar arpoi kan mau ba ngila penmi ban wara biang ka dawai urea bat ka DAP kumta ter SSP kalong na benta ki marap ki jongi ngitip syai bau kubi uso asau upul kubi ha upan klam ka dawai urea enum la ban penmi sibon dainam daina tong pila ban penmi sibon klam kani ka dawai bon nong rep thiên nong thiet blak pamio ru ndai spat nga simuna hap thiet kabar pa num kan sibon namar beliu nga don bi to jing ngai si ong te ka kam di ban kham jam dai ban chu he nia tan namar da he tan tangania ka kam long ru le sai pat babi dai nam dai na ha andai ka ai ka banga kwa banong ipiang ni kalong ba kum kinong rep dai ba piwan nang ni ban su ngap ya ka ai ka ba ong mangi andai ka badon kam menta kalong nang ni sakhaman kini kinong yalam ki haban lait haman gisnong bania syong bania don di komiti bania keren bagi nong rep ki ban mi khaman ka tu ngot bat ngatharai uba harkin hapo snong thrai la daw yalam bakala yani ka kam rep unong rep hi un sakharwet ge dai nam dai na bakala ban kadai nam dai na kata andai ka ai jing thumu ka ne ka dai jing thumu na bata bapha ka bamut bapi kum kinong rep lingba ki skin ki bofer ka focus plus ka CM elevate ha ka CM assure ki babon ba kini ki scheme ngidei banyo ka scheme na po ka agriculture horticulture ka MOVCD ha ka RKBY kita ki scheme ngan itu pi ngi siap le sitom ngi perung nomor ni dong delum ni nong rap dong banyele scheme nyele ki awareness program jar jer dong pat banyelum mi ka kam politics pok kata ka dikit cingca tingi haban start nomor beliu bangindum pelenoi ya ki scheme ki bangidai banyo na kwa api kum kinong rap dadai shawarna shalumna sim kabu dadon ki program ngin sepelong ki awareness program gidai ba kongsa nga si ong tang ne kawai shwa bangin aji ngeram nagaliang ga government ngidon kam shwa banai awareness kenang ba pin sutu pin tip ini ski ladak lempat ai kata ngong galong ka babakala kenang ba pi pin sutu ban penon kam yang ni ski kumbaja kumbalong mentang asumsi ba syapo blok syapo ki district office syapo ki office ki bari bandon hapo blok
jelim jalam kapam seno sembai seno dawai seno andre ngia persyang ban keren kejing don jong kani front kini teru naman nga kakam kumai meli ban le lut numla hi baro kejing don jong kani ka front kan yarap baginya mere begini pai tang batang kawai kabang aku benong ipi kalong balada don kam lada don jing semua balik mi sini kiri orang ba pimdai ban susngap ban yesong apo dukan sya ban yesong cakap sajai ban yesong apo taksi apo bus ban keren sniu iwe ban tu buta bukumta uni bukumtai tu front ngomta la abamu harkin la abamu kani gede kejing long jungi ngujai benriu ngap ban wengi kani ka tharai ngap ban wengi kani kejing muddur harangai ngap ban wengi ni kiai boro khanang bakan kiu kan pu kan ping ladang idang em ba kani ka tharai ka muddur tekmon itu pingin namla banyak cakmat kata gadai bangakwa benong kani gede ka coba ngi khot mdai bangi khot pajba ngi khot kerpang ban ngi kwa bangi ni nang ni cakmat bangi ni trai bangi ni pentelun ya kani ka kamrang hakalenti ka bacop to menta kanu ka sebo sikilo siton kanu sipaket teh ha MP baklas samdai bat ka subsidi kanu sauspa Andrai ka belak de kendai spa kumta kai balai ka ong ya kata pai coba ngan syong nong itu balai ngi keren ya ka ID ladang iyo ya ka ID hapo ka is hasil bro ka wei ujing don jong kinong rap ngin sungu thu bandiman ban pan pisa na ka sarkar bat bangin pan ka sebo na sarkar India Henry kombolong menta Henry uspa ton kawan kampat dap namar bali ngon itu ipi ngimdan ka data ngimdan ka jing tho ngimdan ka kon ngimtep to nong rap jing don ka no di ka jing yo bat ka jing menang tanang ni khamat bangin ai ka ID mut kan yarap yang iru bangin yo ban le estimate kan senang bangin yo ban demand ya ka jing don kam jung nong rap jing kan nom dan su ka jing ka do sebo Henry tanggawai ngan itu ipi ba ngi la ya jing mut itip syai ba ka sebo pilikit nang tay napo mikofat bat ngilai syong meeting bat itu ki officer ro bun ba ki belayo license na kani ka konstituensi jongi na IAIS kasil bro koy tang gawai pi kum nong rep pidan bor ngong pi ba mentangi haben isu ka ID la yo ID nangi yo ID na ka jong ka sarkar kat bade ubreu ubaladon license bonra ik sebo masuk keman ngi bagi badan cengi kila sampai kemari bansam Henry ngalap ba shawai sabar jong ni konstituensi kila depket ya kadawai sebo nang the ibu aja ka stop bu shwa klamsam kadong shortage sa market dala duna po market penkiu dor sadi dikata kadai ke bapi kum kinong rap di banwat di bansyam wan mailat ya ki supplier ki retailer no bagin le ta ka tengah keren ni namar beli wani tu ipi kani ke jing tu buan rap yang sebo kadai jing rap ya kinong rap ki jongi namar beli yu kadon baka subsidi namar beli yu ila yo ye profit ibari wen yo nak yang sarkar kani kadai ke wei ke ba ngai i ke baja kini snam ke belalit no ya keliang borni exchange borni kadon tikini gidi ke ibaro ba ni haban pakat nang ni skmat bidai wa dawai sebo te ke bakadu kadai ke fokus fitip am fokus menu bala yo fokus nang ne ha menu bala yo fokus nang ne kadai kami yang kamsam tu milih mutang meno tangi wei pai Rakti induk kanur bala yo fokus nang ne bun bom yo ka fokus kadai san hajar tingkah ya ke grup bat ka fokus plus ke longpat san hajar tingkah yi wei na goi ke yeng nong rap kani rungan itu ipi se konstitusi jongi ka khamyaj bai ya nanti tengah kwa banong ipi yang ni menta ba kani ka seng ke bala form menta simkhian nong pi kani aman gi snong ban register gi group register individual bakin yo ya kani ka bisa san hajar tingkah kala di jingker ku san hajar pilayo bentit sembai layo bentit sebo denang daina dekani ru kanang ya jang matan please tang ba hadin ba kini kila dep kam jong ba song kliang jong ba agent kin dala dep tur lut la dep lut in selira report
Mr. Sutu kunuban sedang berpelai di skim. Ringkat ke jingit lang batnya memilih. Nga soban ay kublay kerpang ya usted President Jungi, iba Preston Tensong. Ya ka jingyu i jingay Jungi. Ya ka jingyu i jingay Jungi ba iong ngidon kam bangindon kawe ka Farmers Front po ka party. But ila terwa nga iong long pinshim ya kani kaskam ban pinlong chairman jo kani ka France. Te nga da sukmen siya. Bangayo kan ya kani ka responsibility ya kat kani ka kamban ong bangin lum ya kita kinong rep jongi baro. Amday tanga katan jongi siya ni. Bagatan garo baro ko haka state baro ko Ba iba Preston iong bangi day bangin lum ya kinong rep jong. Ba kim day bakin sakma. Kedon bon ki problem jo ki kijing jong ki nogrep jongi ba omdon balik ban sengap omdon balik ban yarap yaki ngani atho epi lada omdai daka jing tre shitom jong iba Preston managane katu kasbo kamrat na poy hone ngani atho epi dei ba agent ibalawan yalam ikatu kani ki nogrep jongi ki leader jongi ngilele chi iba Preston ilawat budin ya kata ka sebo ka sakut hei lapon sepo mekofet lapon keleng sodong sedu sya asam lapon ya uta tau supplier sedu sya asam hangta ka saslam baong pat say ka pisa pat sanction na ka department na po cooperation department la budin biang say kata ka jing sanction pisa hado ndalah yo pan tap sa kata ka pisa ka sapoy ka sebo kata kadai ke bangakwa maniat hu akan jumpi. Pakata kadai kakam balik amano balik na ka parti NPP balik ke sorkar ke bak peniat ke NPP. Ngidai man sungu ban ngidai man kenmau ya kata. Amdai man syuong bet. Oh kadai kamram jong sorkar. Kamdai kamram tang sorkar. Kadai kamram jong piro kum naurat. Nambar kata ngidon kam bangin tre rengkat. Akaji yalang ka bangila pelong hantay hasilong. Ladon bun naka state bro kaway nalalum ya ki leader ke badeh po ka Farmers Front. Ngiyong gumno. Ngiyong ngidey banra ya kan ka sur jong kini kinong rep jongi siya chief minister. Ba ka CM assure. Ka scheme ka badeh ban ong banyarap ya usensar. Hoy, kadai ka scheme ka baay na ka sorkar juni. Handray ki officer kilabatay baong banbu ka dor sanpusan tengka si kilo. Den day perlobay. Sanpusan day dun day pi kinong rep sensar. Dia baong sanpusan tengka kadang yap ka dor. Den day. Den ikwa ban penkiw ya ka dor. Dengi layarai da kane ka front nang ne na ka Farmers Front ha ka jingelam jonga ngilara ya ka sur jongpi how chief minister ngalalek ban ong chief minister ong sir nas don kam ba pin review biang ya kane ka dor ka ba pibu san tengka uang balay ngong sir kampat long san tengka hinong rep sensar jongi kidang yap dang du nong wong kat non bu Orang lain pipo nyau pau tengka dang biang nyau pau sandeng te kebiang pala. Nre san po sande utu karkaya te udang kenyot benhi ya kinong rap. Dem de ong perlu pe. Dia nomor kata manuwan ra kata kasur jongki de mangi banra. Ya ukwai menta ukwai ja yu o apshwa. Ya usensar kibu kat lo praspa kilo hana. Iwe. Den de ong Manu badai agregator ne rakti pitip hama pi praspa kilo lada pi pilih tiet uto unong rep sensar uang sakat ne kilo manu ban tiet dem de ong dem de udon ar 1000 kilo hontai lada pi pitip tang praspa khatar spa kilo manu ban sim kaden de kata kajing
manuban ra ke sur jong phi dei manga bala lej ban kren chief minister lengba kani ka front kani ka ai bor ini bangin lej ban kren hapo ka party namar balai ka party jongi ka don ka jing sensyar ngirung idon ka hok bangin lej ban kren ban ai jing mut ya chief minister ya kata ka jo ngala kren hai ba preston ro ngalongsar sobha kren ni chief minister pensul thoi ma iru ila menjur yang kadai wat chathe chatang penursla jongi ro so kulmar kata ka CM assure don gibriyo ba tre don bom tre nung penursla ni manub don mane rakti dei nam deyong te namar kata ka daw ngong ifi ni don kam bangini tre don kan uni wemele ba don buram udon ulalong minister agriculture kat no sin lara eki issues kat ni baka kela ka mariang kat ni ka kela ka eki berkhoi nadu ba syong sarkar u Konrad Sangma nadu ba syong sarkar ka NPP ngila don ki minister kum ba bate dor mentangi don samangi kinong ilam hakuk por ngalong ba persya dem dai pilai ki YouTube banga keren pang sensar dalah race banga kata kam sensar de ba bante dor ba on hoi ni de ban ai de kata kal kom trikam mentale katno kajing sop kemen bangi layo bannya don lah kajo kalama hakajo kasem de mentangi de bangi trairan kan ban wan ra kajing hai ta jo phik no kasbo pinyo ka por babiang ki sembai pinyo por babiang balai ki officer jong ka agriculture ki shrai ki dom yangi namar balai ni mentangi lah sedang balik kedo kti ki ni kedo kti yong usumbai she usumbai pan seno ki sembai seno ki power tiller she dalas sedang ban keli don hi ka jingle ran dem dei namar balai ka sarkar te ka ai abal ka ai sanction te shano gi ja kita mano bayo yo tang kito ki bayar jan bagi officer dem deyong te ngingin sya ya kata kadang-kadang ngila thung ya phi baro ki presiden ki secretary ne ba phin wanra ya kasur jong ki nong rep jong phi hai to idong jong phi hai kentoi jong phi hai istu phin pen poi kita ki problem jong phi ki jing jong phi how ba agent udai orang ba ubala sempang ma hai kakam ha kakam rep uba agent ulalong uta leader dia nganga shanya ba teli hai ba in buddin ya kijing duna kijing.com jongki nong reparo di kata kelong kebenta kebangi kwa man pensyai mentasi hakane kapor di kidang don bon kikam kibangin satre nang ne syakman ngakwa ya phi ba phin lang ya ai kijing mut jongpi nitip kidon kijing mentasi nginum keren kijing jongpi ni kamdei kapor mentasi bangin ya keren ya kita kijing jongki nong rep kadai ka ski tang ban pen scam ya kinong kit kam kadai ka ski ban ya itho ithau bat ka ski ka bang iwan ban batai happy ya ka kam ka ba phi de ban le ka kamram kadai ka ban nungkong du kadai ban penrung kerteng jong kinong rep bat ngat ai por ya phi shibanai ba pin pendep ya kene ka kam mo te ladang ayo yang ne ki kot hapo shibanai kata kamut la kloi ka kam bat niru ngin sa sedang bat pendep no ban penrong ni kini kerteng hapo ka komputer jungi bat nangta ka kam kan sa sedang tulun ndrei ya kijing jong phi la ka dei ka go down la ki dei kita ki jing rep jong phi la ki dei ki no ki problem phi dan na kerpat ya phi masubha pen poi sha u MLA jong phi amar phimlong ba phin ya like no MLA unsa penpoi ya kikot jong phi shangi unsa ong pe ba sempliang so ba pen pe lem kene ke jing jong gini ginong rep kalong kumta te kamot lada manga bat u MLA jong phi ngiale rengkat cha chief minister laning ile rengkat cha uba Preston Tensong kasur kalong dokumwe kakam kakloi ban yo ban pendep te namar kata kadau wanum ya like na MLA ngidon kam namar ngidam trei kat ni baro ngidon kam bangin penjob yang UMLA hawar kupra piso ya na merda so ya em te namar kata kadau
Kung uta unong yalam haka party, kabanga ngadon kata kajing bakli, kat kani ka kam jong kinong rep. Ni, kung kinong rep, kibadon haka ni konstitusi, man kat kliwing, larap hi multiply, tang lai ngutru, lapoy lupa, lai pojar, kinong tep, dem deong. Di nabar kata, ngi de ban pensutu. Hoi, ka politik, kan don bet man kasi. Kajing kentha, kajing kentho, kan don bet. Nrei sobha scam, kajing mut jing perkat jong hi. Scam bet. Klep yaki tu ki election baladep. Pet syakmat namar balai, ngi le ka kam ka babaham ta jong hi. Sobha, sedang banyak keren yaki kam ki babaha ba ka parti kale, ka sarkar kale. Pet ki social media menta. Ki don ba kentho, don ba beng bem, don ba yaro, don ba beng. Namar balai kajing yakun social media kaya bet. Nrei ba pinsung net yakito kito baro. Kalong kababi. Namar balai pet yakakam. Pet kajing siang jo ka surok menta bro ko sini. Sanstem mensyua. Podang long minister iba paidang. Nado utuk kopor irasdang. Ban ong yu chief minister ngadon kam surok hangta ngadon kam surok hangta don kam surok. Don bok ba pi ai biang i sa sisen ba inyo i kating siang rong. Re takakti sudah ni surok. Denum de. Te dang don bun kita ki kam ni di menteri mengi. Kam tam ya pi kinong re. Manda ka jing yarap ka ba ni de ban penuan sakani ka tanjung pi. Kam tam lengba iba ejen iba de uta ubat tip ba ya ka tanjung pi. Tinggi don kam bangin ai banyo ya kata kajing kersan nak